Verdens første earthingbane er åbnet i Aalborg, og selvom sportsgrenen, der kombinerer løb og svømning, er helt ny, så har idémanden bag allerede olympiske drømme. Earthers, take your mark. 30 meter løb, hovedspring i vand, og så 25 meter svømning. Earthing is combining the two most spectated sports at the Olympic Games, running and swimming. Lige nu er denne earthingbane den allerførste af sin slags. En ny sport, som OL-deltager Daniel Skåning kan bruge i sin træning. Det er altid sjovt at komme ud og prøve at kombinere sportsgrene. Det er helt sikkert noget, som man måske kunne bruge i specielt sprinttræning til svømning. Ambitionen er tydelig. Mark Saus er ikke bange for at sigte højt. We want to take the sport now to the Olympic Games, put it as a demonstration sport at the Olympic Games, and very hopefully that the Olympic Games opens their arms with a great welcome.